Koristim priliku da pozdravim sve golubare širom Srbije, sva tri saveza udruženja, da im poželim lepa takmičenja do kraja sezone. Ujedno sam u dvorištu Nikolića Vladana koji tera memorijal Svetolika Dimitrijevića Cave. Ovaj momak ili čovek, bolje rečeno, ima strahovito fine golube, on je to i dokazao, a potiče iz jedne porodice, iz jedne familije starih golubara Mirijevskih, tako da s moje strane ima sva čestitanja, jer sam prisutan bio par puta gledajući njegove golube i jako sam se oduševio. Sam lep moj dan, iskoristuje sve uslove, dobre golube, dobro vreme i imaće verovatno do kraja takmičarskog dana i dobar uspeh i dobar rezultat. Golubi su startovali u 6 časova, 9 komada, postigli su vis za 10 minuta. To ja u mojoj golubarskoj karijeri za ovih 50 i kusur godina, da ne kažem više, nisam još doživeo. Danas smo se skupili povodom ovog teranja što sam prijavio, teranje Memorijal Čavinog kupa. Radi ove godine što sam ostvario 4 vrhunska rezultata koji su svi dvocifreni, odnosno da kažem da su svi preko 13 sati. Znači imam rezultat za opštinu 13.57, imao sam golubove na 14.46, 14.47 Zlatne Alke. Ova mi godina uspješna, terao sam odmah posle 4 dana društveni društvo. Terao sam, imam rezultat 14.36. Imao sam golubove i na 15 sati. Ove godine sam ostvario i treći rezultat koji je juniorski. Tako mogu da kažem da je to rezultat koji je vrhunski, nezapamćen. Znači imam 13 sati i 4 minuta. Na sve golubove koje sam poterao, 9 golubova, svi su imali dvocifreni rezultat. Evo ove godine dao Bog, pa da će Bog valja, još treba da teram i društveni kup. Imam pred sobom Beograd juniore i za opštinu imam isto našu opštinu, Palilulu, isto juniore. Pa da će Bog valja da ostvarim, da se vidi da sam to ovu godinu uspješno odradio kako je rekao Bog i da su to moji golubovi odradili. Odvajao sam se od drugara, prijatelja, sve sam morao da budem uz njih. Više puta od ujutru do kasno uveče sam ostajao sa njima. Teo sam da kažem isto za moje Mirijevce da su to vrhunski golubari, da imam stvarno i njihove golubove tu proizvodnju. To su vrhunski golubari. Eto, mogu da kažem da sam ove godine stavio 3-4 para golubova od Mirijevskih golubova. To je od Ace Rnze, Bamba, Dragan Bamba. Nisam više teo da ubacujem nikakve linije. Ubacio sam od Kosti Stretena pokojnog isto par golubova. To su moji stari golubovi koji sam ja, da kažem, normalno, nema šta da pričam. Ja sam to isto sa jedno 10 goluba počeo, pa pario, pa nešto sam i došlo samo, pa nisam to teo. Ja sam ljudima vraćao pošteno, možda to se ljudi prepoznaju po time da sam to vraćao. Svima kome god je moj prijatelj, ja sam to pošteno vraćao. Jesam i uzimao i od par golubova, od jednog vrhunskog golubara. To je moj Mikica Jovanović koji je sa tu stare Karaburme. Od njega sam isto neke starije njegove golubove koje idu isto preko Čavinih golubova. Eto, šta da kažem drugo, da imam dobru saradnju sa burazerima iz Višnjice, Bobanom, Božom, Kimom. Znači, to su svi vrhunski golubari, Bajko koji smo, da kažem, eto, cigani, ali smo osvajali malo jača mjesta na opštini i na beogradskim takmičenjima, nismo se obrukali. Eto, ja sam malo uspešniji od njih, odskakao sam od njih zato što sam više ulagao na moje golubove, više sa vitaminima, sa hranom. Sa hranom kojom ja teram, to ne znam da li tera neko u Srbiji. Ne kažem kao oni, ja pojedinačno teram svaku hranu.
Znači, bacam prvo proso, jednu hranu, pa uljaricu, uljanu repicu po jednu hranu dok ne pojedu, pa idem muhar, pa idem sve sitnije hrane dok ne dođem do graškova. Na kraju bacam jedno, da ne kažem, jedno 30 zrna kukuruza na sve njih da bi tražili da piju protein. Posle proteina, kad popiju proteinja, skidam to i stavljam čistu vodu. Šta znam da vam kažem, ja sam od malih nogu to započeo, to je najveću zahvalu moj deda Mihajlović Božidar, Boža Zec, od kojim je on od malena, da kažem tako, koji mi je te golubove ostavio da nasledim te golubove, koje sam ja uspješno preradio i sve to. To cijelo Mirjevo zna i Bamba, i Rnza, i Raja Kajčela, i svi koji su uspješni golubari. Evo, na primjer, pomenut ću jednog vrhunskog golubara, Tomu Danilovića, koji će da potvrdi da su to moji golubovi od mog pokojnog dede i da su to golubovi starija linija koji su to tekiri, mavjani, zeleni i plavi. Znači, imam i tu boje golubova koji su sve vrste vrletu, kao sad, na primjer, barke i bozovi koji su mi uspješni i mavjani, plavi. Šta znam da vam kažem, od malena držim te golubove, da ne kažem da sam se rodio među njih, ali od svojih prvih koraka ja sam se kod dede odgajio i moj deda je to meni nasledio i takmičio sam se u više vrste, znači tih takmičenja i za opštinu i za Beograd i za društvena takmičenja. Osvajao sam lepe nagrade i lepe, da ne kažem sad rezultate, ali uvek sam imao dobre rezultate i dvocifrene rezultate. Drago mi je što teram ovaj Čavin kup, što je jedan vrhunski golubar koji je legenda srpskog golubarstva, koji ja nemam tačno da kažem u ovom golubarniku više tih golubova, imam par golubova od jednog prijatelja koji ga zovu Kuca iz Obrenovca, uzeo sam jednog mavjana. Imam još 2 par pilića od njega, ali nisam to terao. Ali ovi drugi golubovi što sam pario, evo sad sam, kažem, uzeo par golubova od ovih vrhunskih golubara iz Mirjeva, da malo parim s mojim golubovima, jer gledao sam kako im letu i šta, i teo sam tako da malo ostanu ti golubovi u kondicije, ne jedne godine da teram, druge godine da teram i treće da me nema nigde. Ja s mojim rezultatima ostvarujem već 4. godina, 5. 2011. Imam za opštinu isto. Za Beograd sam terao. Terao sam za društvo, prvak sam društva 2011. I sa juniorima i sa seniorima. Sa seniorima sam imao 11 i 25. Sa juniorima sam imao 10-20. 2012. sam imao, isto terao sam Beograd i opštinu. Imao sam vrhunske rezultate, ali nisam osvajao pehare. Ali imao sam tu na dvocifrene rezultate. 2013. isto terao sam Beograd, 37. sam. Za Beograd isto vrhunski rezultat, i juniori i seniore. Terao sam za kup društva, za društvo. Sve 3 godine unazad sam šampion društva. Bio sam u društvu 388, koje mogu da pohvalim isto tu. Imam kod koga sam bio predsjednik društva, to je Srboljub Marić, to je Srba Marić bokser. Isto sam kod njega osvajao mnoge nagrade, to možda potvrdu moji članovi društva, da sam imao vrhunske rezultate. Isto tako da kažem da sam sad ove godine prešao u 547 novo društvo koje smo osnovali, novo osnovno društvo, i već smo se pokazali kao takmičari, da smo jaki takmičari. Naše osnovno društvo SRB 547, koje je središte u Slancima, osnovano je relativno skoro. Trenutno imamo 15 članova u društvu i slažemo se fantastično. Naše društvo ove godine može slobodno da se pohvali pravim rezultatima koje smo napravili Nikolić Vladan i ja na opštinskom takmičenju. Nikolić Vladan prvo mesto 13 časova i 57 minuta i ja treće mesto 11 časova i 4 minuta. Nadam se da ćemo i u budućnosti praviti dobre rezultate, raditi
po standardima i po pravilniku SRB Saveza, tako da verujem da i bolji rezultati neće izostajati. Ovom prilikom bi pozdravio sve golubare Srbije, poželio bi im do kraja septembra dobre rezultate, a i sledeće godine. Da kažem da su najjači golubari u Mirjevu, nemam šta drugo da kažem. Imam par golubova koje sam pomenuo, to ću da radim s mojim golubovima, da vidimo šta će se dešava, da malo ublažim krv. Jer golub ako ne uđe tuđi golub, u golubove u krvi se golub i onak nema, to brče, to treska, to tapče, to možda priča ko šta hoće. Eto šta drugo da kažem o mojim golubovima, mogu da kažem da imam tačan let, brz vis, imam jatne golubove, eksplozivne golubove koje to može cela Srbija nek dođe da gleda, znači ne plašim se nikoga da kažem da su to tačni, pretačni golubovi. Znači, drugo ništa ne mogu da kažem za moje golubove. Mogu da kažem da imaju toliku moć letenja da pile možda leti od 13 do 14 i 15 sati. Imao sam i zanočenje sa tim golubovima. Među mojim golubima sam ubacio i engleskog tiplera. Ubacio sam i nikolajskog tiplera koji sam uvezao iz Austrije. Uvezao sam kulanku i uvezao sam jednu crnu maganku koja je lično ruski golub pravi. Lično se pokazala na 7 sati da treperi, da ima propisan vis, drži jak vis, drži propisan vis dobro i da silazak ima tačan. I to sam ukrivio s mojim golubima i zato imam taj miran let, što ja kažem miran let. 99% golubara imaju tiplera u sebi, neće da kažu, ali imam i liniju golubova tekira i magana koji nemam ništa sa tiplerima, koji su čisti golubovi, koji su dobri golubovi, koji su tačni golubovi, koji lete, na primjer, do 9-10 sati, maksimum 11 sati, dok ne uđe tipler. A mogu da kažem da većina golubara u Srbiji drže tog srpskog letača, ali da je prošao tipler kroz njih. To možda priča ko šta hoće, ali i znam od malena da golub je leteo pre na kukuruzi, na hranu dobru, leteo po 5-6 sati. Što oni kažu da ga drogira pa nije mogao da leti 7 sati, ali je bio tačan, pretačan. Znači nije imao toliko jak vis da ga nema pa da kažeš nema ga. Znači u propisnom visu se držao svo vreme. Znači na 6-7 sati tu je i ko je imao te golube, to je bio šampion. Mogu da kažem da ovi golubovi, da će Bog da vidim, da će se podudare sa ovim drugim golubovima od ovih mojih prijatelja. Da će to biti jedna linija golubova možda koja će srpsko golubarstvo zapamtiti. Drugo da kažem da su najjači golubari u Mirjevu. Nemam šta drugo da kažem. Do sada su sletela 5 goluba ispravno. Prvi golub je sleteo na 11 sati i 3 minuta, peti golub mu je sleteo na 11:20. I ima još 4 goluba koje lete u nepropisnom visu, koja su ispala iz propisnog visa. Let je dobar. Ja mislim da je i on zadovoljan sa nama, sa suđenjem i to je to. Volim da se takmičim. U tim takmičenjima sam uspešan i eto, čisto da svaku moju pticu i moje teranje može da potvrde moji drugari da sam imao puno dvorište. To nisam dozvolio, na primjer, da kažu da je izašao iz mog dvorišta da je bio gladan. Uvek je bilo i da se pojede, i da se popije i jagnje, i prase, i roštilj. Ali ja moje golubove želim i da budem zadovoljan, ja i moji drugari, i da uživam u tom golubarstvu. Već kada držim te golube, varam da uživam i da znam zašto uživam. Za Čavin kup je se prijavilo mnogo golubara koji su obavili takmičenje, ima se mnogo lepih rezultata. Takmičenje će da traje do kraja septembra kad je sezona takmičarska. Pravit ćemo proslavu krajem oktobra da delimo pehare, diplome i razne suvenire kao zahvalnice. Pa bi stoga molio i ostale golubare koji nisu terali, a imaju volju, neka se prijave, neka teraju.
Šta drugo da kažem, imam prijatelje koje sam gledao da letu dobro golubovi, to sam gledao. Gledao sam kod Bambe kada je terao za Beograd, gledao sam kod Aca Reze, pošto mi je komšija blizu kod dole. Gledao sam ovde na dole na Karaburom i kod Miškina, kod Ace, gledao sam kod Saleta, gledao sam kod Dragana, kako ga oni zovu, Pojedinac. Isto tako imam dobru saradnju sa Sofronijević Nenadom, predsjednika našeg društva Slanaca, koji je isto vrhunski rezultat napravio ove godine. Ja sam osvojio prvo mesto za opštinu, on je treće mesto, znači 2 vrhunska rezultata na opštini Paunović. Isto takođe, šta znam, htio sam da pozdravim moje drugare, isto iz Lučina, Velije Bokstera, isto i mogu da kažem da imam dobru saradnju sa njega. Hoću da pozdravim isto drugara, isto Pampura, on je isto moj dobar prijatelj, dobar drug, koji je isto vrhunski golubar, ne da kažem vrhunski, nego i sam vrh golubarstva. Imam dobru saradnju sa ovim golubarima, znači želim da, ne mogu da pomenem sve te golubare, isto iz Barajeva, znači Zec iz Barajeva i tako. Imam te dobre golubare koji su isto iz Male, koji je ove godine za opštinu Barajevo osvojio prvo mesto. Ne mogu sad da se tačno setim i s njime sam dobar drug prijatelj. Želim isto te ljude da pozdravim. Eto, šta drugo da kažem o mojim golubovima, mogu da kažem da imam tačan let, brz viz, imam jatne golubove, eksplozivne golubove koje to može cela Srbija nek dođe da gleda, znači ne plašim se nikoga da kažem da su to tačni, pretačni golubovi. Znači, drugo ništa ne mogu da kažem za moje golubove. Mogu da kažem da imaju toliko moć letenja, da pile možda leti do 13, do 14 i 15 sati, imao sam iznenačenje sa tim golubovima. Imam tačno, sve sam to pustao i na YouTube, sve te letove i to, snimao sam te isto njihove početak, start, sve, od početka do završetka isto i sad, danas čavim kup, evo, mogu da potvrdu ovi ljudi koliko ih ima ovde na puno dvorišta od samog starta. Da su to golubovi vrhunski i da evo već 10 i nešto sati već oni imaju propisan vis, eto tu su sad golubovi. Pokazali su se. Komisija je tu da određuje, da vidi šta je i kako je. Želim da pozdravim sve golubare širom Srbije i van Srbije koji drže srpskog visokoletača, pravog srpskog visokoletača. Eto, želim sve te golubare da pozdravim i tako da volu pticu kao ja. Golubara, pokojnog Čave kome je danas dan i u ime koga što nije sama godišnjice njegove smrti da ustanemo da mu odamo počast minuta ćutenja. Slava mu. Slava. S obzirom da nije sa nama, a zaslužio je sve ovo što se dešava u zadnjih godinu dana, zahvaljujući svima nama, a naročito Bori, mi smo se skupili da obeležimo jedan fin gest koji smo odradili takmičenjem za jedan Čavin, to je njegov kup Čavin kup, koji se održao ove godine i danas ćemo da na ovom svečanom delu dodelimo pehare i diplome svima koji su učestvovali u ovom takmičenju. Odziv je bio veliki, napravljeno 25 rezultata, što je za svaku pohvalu, ima vrhunskih rezultata, tako da, eto, to ćemo večeras da odradimo uz ovaj fin meni, muziku, da se malo i družimo. Pre toga, dao bi reč organizatoru Bori da se obrati ovom skupu. Jedan aplauz za naše Boru. Dobar dan svim savezima i GSS-a, i SS-a, i Srba. Želim vam lepo, ugodno večer, da se lepo zabavite. Ja ću da budem kratak. Nadam se do godine da će da bude još bolje, žešće, plemenitije. Ovo je svaki početak.
zahvalan sam vam što ste došli, što ste se odazvali i takmičenju i ovom pozivu, da ne kratim. Puno vam hvala i Bože zdravlje, vidimo se do godine. Momci, srećno! Živeo nam Boro 100 godina i hvala Bogu da ćemo se odazvati sljedeće godine da se takmičimo. Želeo bih da pozdravim pojedine goste koji su večeras ovdje sa nama, a zaslužuju veliku pažnju. Ima tu mlade garde koja je sa nama, naravno, i njih ćemo da pohvalimo što su došli. Prvenstveno bih pohvalio Budu Babića, legendu živog golubarstva. Još jači aplauz za Čika Budu, zaslužuje što je večeras sa nama. Pored njega je Veca i njega isto iz stare garde. Ove mlađe ćemo sve jednim aplauzom, ne bismo tako pojedinačno, treba da zasluže godinama samo, a rezultatima naravno. Smisao druženja će biti i dodela ovih pehara. Organizacioni odbor je doneo odluku da se samo čitaju prva 3 mesta, a svi ostali koji su osvojili nagrade, tu i čekaju njihove diplome za vreme koje su napravili i pehare, pa će sami da uzmu. Eto, takav je način dodele pehara. Naravno, kasnije ćemo da dodeljujemo pehare. Eto, sada se zabavljajte i prijatna vam večera. Hvala. Majka, liče ovog Željko ovdje zapamti se dobro volim. On će raditi cvrleta. To liče ga, jednaka je lepo ovdje. Pričite ovamo, ima mesta bre, ko hoće. Aj, pričite ovamo. Ne, stvarno ima mesta, ko hoće, ima sigurno 7-8 mesta. Hajde Bampur, hajde Bampur. Ne bre, meni je ovdje i kad nije proslava mesta. Ja sam samo rekao mlađa gleda, prepostavljamo ste na to, da stavimo zaboravili smo da kažemo, s obzirom na sljedeće godine, kako je organizacijni odbor dogovorio, domaćin proslave i organizacije će biti Rajko Bambika iz Mladenovca. To je gospodin ovdje, pozdravite ga. Koji će preuzeti organizaciju takmičenja Čavinog kupa. Ove godine je napravljeno 25 rezultata, a mi ćemo večeras pročitati samo dvocifrene rezultate i prva 3 mesta koje dobijaju pehare. 6. mesto osvojio je mladi šampion Pančevac Pomorišac Stefan, rezultat 10 sati i 44 minuta. Pehar će dodeliti organizator Bora. Isti, samo isti golubar ima diplome za goluba Tekir Duz, 9 sati i 40 minuta. Aplauz za goluba. Isti golubar ima diplomu za Tekir Duz, 11 sati i 30 minuta. Marijan Kanduz, 13 sati i 20 minuta. Bravo se. I Barak, 14 sati i 7 minuta. Sve čestitke za mladog šampiona iz Pančeva. Peto mesto osvojio je Božić Dejan Kuba sa rezultatom 11 sati i 14 minuta. Isti ima golubove diplomu Marijan Čeduz, 11 sati 2 minuta. Aram Čeduz, 11 sati 10 minuta. Malo jači aplauz pa zaslužili svoj golubove posebno
vojnici. Arapče Šarenokrilo 11 sati 15 minuta. Marijanče Duz 11 sati 20 minuta. Marijanče Duz 11 sati 25 minuta. Bravo, Kubo, čestitamo. Zaboravio sam da kažem, Pomoriša Stefan ove godine ima 4 rezultata. Božić Dejan 7 rezultata. 4. mesto osvojio je fan našeg pokojnog Čave, Teofanov Živanko, rezultat 11 sati 22 minuta. Isti je napravio 7 rezultata. Evo Čikaboro Pekar za našeg takmičara. Samo moment da... U takmičenju letela Marijanka Duz 12 sati 15 minuta. Marijanka Duz 9 sati 40 minuta. Marijanka Šarena 9 sati 50 minuta. Marijanka Jedošpica 11.35. Marijanka Duz 11.40. Bravo, živo. Marijanka Šarena 12 sati. Sve čestitke za živu. 3. mesto osvojio je moja malenkost Mićunović Radovan sa rezultatom 11 sati i 50 minuta. Sada kažem, moram da čitam i moje ime. Nećete mi zameriti, ja sam skroman, a moram da pročitam. Isti je imao golubove. Marijanka Špicasta 11 sati 13 minuta. Nešto slabo aplauz. Tekir Duz 13 sati 22 minuta. Tekir Duz 13 sati 52 minuta. Marijanka Duz 12 sati 1 minut. I Tekirka Duz 12 sati 46 minuta. Živjeli Žarkovci. Ako hoćete da slikate da mi Borat Pehar dodeli pokir. Nemoj da ga pustiš dole Borat. Drugo mesto. Drugo mesto, pre toga ćemo pročitamo rezultate od tog čovjeka koji je napravio ove godine u saglasnost organizatora Bore. To je Nikolić Vladan zvani Cvrle. Pozdravite gospodina Cvrleta koji je napravio ove godine. Moram da vam pročitam. Opština rezultat 13.53, društveno seniori 14.37, juniori 13.04, Čavin kup 12.24, kup Mirjeva 12.29, kup društva 12.02, opština juniori vidno zanoćili, prosek leta iz 6 rezultata 13 sati, 4 minuta i 20 sekundi. Ja mislim da je ovo za jedan aplauz još jači za našeg Cvrleta. Cvrle je čudo prirode ove godine, moramo da poštojemo, nema šta. Evo, izvolite, Boro, podelite pehar sa drugoplasiranim. To je neviđeno za sada, vidjet ćemo sledeće godine, mora se bori sa nama. Cvrle ima Barka 11 časova 11 minuta, aplauz za Barka. Cvrle ima Marijanka Duz 11 časova 11 minuta. Naudica 11 časova 12 minuta. Tu se vidi timski rad. Barče 11 časova 20 minuta. Marijan Duz 14 časova 10 minuta. I Marijan Duz 12 časova 58 minuta. Crne svaka čast i sledeće godine opet da budemo ovde. Ajde bre. Prvo mesto. Dugo
sam ja držao taj trol, međutim Rajković Ivko je malo drugačije to napravio. Ivković Rajko, izvinjam se. Kaže da su mu leteli fantastično golovi i napravio je 12 časova i 56 minuta. Aplauz za prvaka prve godine koji je napravio, to je isti ima Tekir Šarenokli 10 sati i 20 minuta. Aplauz. Marijan Duz 11.35. Marijan Duz 13.15. Tekir Špicasti 13.40 i Marijan Duz 14 sati i 30 minuta. Bravo Rajko, isti dobija ovaj pehar. Molimo Boru da ga preda šampionu. Isti dobija i prelazi pehar. Pogledajte koji je pehar, pogledajte ovo je za aplauz. Molim Crlata sa pehara da dođe i da se slikamo svi troje koji smo osvojili prva mjesta. Svi ostali koji su osvojili i napravili rezultat ovdje su pehari i može da ih preuzmu posle zvaničnog ovog dela. Evo se ovo mene. Će ti ga sljedeće godine Bambika preuzeti. Ja u Srbiji.